Espiritu Santuaren izenean. Amen. Itxaropenaren jainkoa, Espiritu Santuaren egintzari esker, bere pozez eta bakez betetzen gaituena, izan bedi zuekin. Eta zuekin. Bioz bihotzez, senideok izan zaitezte, ongi etorriak. Sakramentu honekin, sendotzarekin bukatzen duzue zuen kristauaren prestakuntza. Don Francisco gure apestikoaren ordez, nator ni Mikel bere bikarioetako bat. Sed hermanos del corazón, bienvenidos al domingo, al día natural en el que celebramos a Cristo resucitado, a Cristo que nos regala la paz y sobre todo hoy a Cristo que nos regala su Espíritu, a estos jóvenes que se abren al seguimiento de Jesús y que quieren continuar su camino como cristianos. Beti bezala senideok aitortu beharra gure bekatua. Comenzamos como siempre reconociendo que nuestra vida no es del todo coherente con la llamada de Jesús a la santidad, al servicio. Jesus jauna, zure ikasleak munduarentzat argi eta gatz egiten dituzuna, erruki jauna. Jesus jauna, hilen artetik pizturik, zeure jarraitzaile guztien bizkia zarena, Kristo erruki. Seme alaba eta zure maitasunaren testigo egiteko, zure espiritua bidaltzen diguzuna, Kristo erruki. Erruki dakigula jainko guztiz ahalsua eta gure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Gloria in excelsis Deo. Et impera pars omnibus, bone voluntatis, clamamus te, benedicimus te, adoramus te.
nosotros tu promesa. Derrama tu espíritu para hacernos testigos de tu evangelio. Egin dezagun otoitz. Jaun errokitsua, emaguzu agindu diguzuna, etor bedi Espiritu Santua, Jesukristo gure jaunaren berriolaren testigu eta aitorle egin gaitzan munduaren aurrean. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean jainko eta errege bizi baita, izaldi eta izaldietan. Amen. Come
Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no tengáis miedo a los hombres, porque nada hay cubierto que no llegue a descubrirse, nada hay escondido que no llegue a saberse. Lo que os digo de noche, decidlo en pleno día, y lo que os digo al oído, pregonadlo desde la azotea. No tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. No, temed al que puede destruir con el fuego alma y cuerpo. No se venden un par de gorriones por unos cuartos, y sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros, hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si uno se pone de mi parte ante los hombres, yo también me pondré de su parte ante mi Padre del cielo. Y si uno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Orain, banan deituko dizuet, gaurkoan sendotza hartu behar duzuen hori. Eta hemen nago esanez, zutik. Market Albeniz, Andrea Albeniz, Esther Bonilla, Oian Anzizar, Aroa Etxarri, Ibai Eguzkizar, Ilan Eguzkizar, Naia Galarza, Ángel González, Pello Gorraiz, Katiani Gorraiz, Miriam Hueso, Egoy Igurko, Ibai Igurko, Kepa Iriarte, Kiara Legarra, Andy Xavier, Alain Mújica, Lorea Navascués, Irene Seco, Lucas Vaca, eta Garai Diana. Hauek dira, gaurkoan sendotza hartu behar duten gazteak. Gurekin dago, hasieran esan dizuen bezala, Apezpiku jaunaren ordezkaria. Gure Nafarroko mendialderako ordezkaria. Berak hemen, Apezpikuaren, esan genozake, funtzioak ukitzen du gure artean. Eta ongi etorri egiten diogu Mikel Azkerdiari. Baita ere, urte bilo beharrean, etorri zerate katekesira, txikitandik, gainera plazer bat izatea, esaten zuen benetan, zuen katekistak izatea, guk aurretik izan dut direnak, Santi Danok oso oroitzapen ona, oso sensazio polita daukagu zuena, asistentzia eta oso ona izan du da, eta parte hartzea ere bai, eta oso gustora gauden izan zuekin. Zorionak, honeaino aiatu zeraterako, bakizue, helburu bat dela, konfirmazioa, baina aldi berean ere abia puntua ez da dena hemen bukatzen. Orain zuen kristau bizitzan aurrera segitu behar duzuen, edo zein kasutan. Gero baita ere, eharki, erroman egon duzeraten hor, eharki pastu dugu, oso ongi ondu zeate, gaina etzan viaje erresa, baina primeran konportatu zeate eta danetara aiatzeko modua izan dugu. En este día tan importante para vosotros, que vais a recibir un sacramento que os marca, os sella para toda la eternidad, y que sella también lo que recibisteis en el bautismo, como os dije, es como completar, como una pieza de un kinder sorpresa que se completa con dos, la confirmación completa el bautismo, y no olvidéis nunca esa identidad vuestra que sois cristianos, kristauak zeratela, ezaztu sekulan, beti eukiko gogoan. Hoy recibís esa fuerza del Espíritu Santo para llevar adelante. El cristiano tiene por un lado que tratar de vivir amando al prójimo y también amando a Dios. Por eso no olvidéis nunca que aquí en la iglesia está vuestra casa. Beti, beso zabalik, ate zabalik, hartuko zaituzten. Y le dejo al señor vicario de Mendialde para que nos dirija unas palabras. Eskerrik asko, Ignacio, Santi, parrokiko kide guztiei, gazte gehien etxetakoei, egindako lanagatik eta aurrean daukagunagatik. Pues hoy, como en cada sacramento,
nos tenemos que centrar en la palabra de Jesús. Vamos a darle, como lo hacemos siempre, el protagonismo a su palabra. Y si os habéis fijado, lo que repite en este Evangelio Jesús en este domingo por 3 veces es algo que nos puede resultar curioso. Puede resultarnos curioso que hoy en el Evangelio Jesús repite por 3 veces algo que luego dirá cuando se aparece a sus discípulos resucitados. Lo que Jesús repite en el Evangelio, si os habéis fijado, hiru alditan esan du, ez izan beldurrik. No tengáis miedo. Si ha repetido 3 veces en un texto tan corto, Jesús, no tengáis miedo, será porque Él sabe perfectamente que el principal obstáculo para ser seguidores suyos en este mundo es el miedo. Cuando una persona tiene miedo, intenta librarse de aquello que considera una amenaza. Y en nuestra sociedad, ese miedo, 2000 años después, no ha variado nada. Es el miedo a ser diferentes. Es el miedo a que nos marquen, porque nosotros somos como peces, pero que nadamos contracorriente. Vivimos en un mundo, lo sabéis perfectamente, donde las ideologías, donde el poder, donde todo está manejado de tal manera que si uno no hace nada, le llevan desde el principio hasta el final por donde la corriente principal del mundo va. Y no siempre esta corriente es la corriente de la verdad, del amor, de la vida, en definitiva el camino del reinado de Jesús. Horregatik zuei gazteoi gaur Jesusek 3 alditan esaten dizue ez izan beldurrik. Nik gaur nere Espiritu Santua emanen dizuet, bene-benetan zuek ausartzeko zaretena izaten. El mensaje de Jesús, que es el único verdadero líder del mundo, el único verdadero buen pastor, el único que puede decir yo soy el camino y la verdad y la vida, Él os garantiza que si hoy en el rito de la confirmación, cuando seáis ungidos por el crisma en vuestro rostro, en vuestra frente, decís amén, ese amén que le decís a Dios implica que le dejáis al Espíritu Santo que se ponga a vivir en vuestra casa, en vuestro corazón. Horixe da kristauaren nortasuna. Gu kristauok ez gera jende berezia gauza asko dakizkigulako edo ditugulako, gure berezitasuna da gure baitan jangoikoari utzi diogula, lekua bera gugan bizitzeko. Eta Espiritu Santua da bakarra beldurrak kentzen diguna geu izateko, maitatzeko, askatasunez, gure printzipioei jarraitzeko beldurri gabe. Hoy os invito a vosotros jóvenes a que digáis que sí al Señor, y el hecho de que estemos aquí como asamblea en la parroquia de Lecumberri, que estáis de varios pueblos de toda la zona de Larraun, de Leiza, el hecho de estar presentes en esta Eucaristía para nosotros cristianos supone un compromiso de vida. Padres, enfermos, hermanos, todos los que tenéis en las casas, los que no han podido venir, todos os apoyamos en que hoy decís que sí a Jesús. Jesús os dice, no hay comparación entre vosotros y los gorriones. Si Dios cuida con tanto mimo de la naturaleza, cada persona humana para Dios es absolutamente única y querida. Y esa es la experiencia que nos da el Espíritu Santo, tener la conciencia de ser alguien absolutamente único. Zuek gaur baietze ematen badiozu Espiritu Santuari, beti jakiten duzue, erabat eta neurri gabe maitatuak zaretela. Eta horrek emango dizue indarra askatasunez aurrera egiteko, inoiz ez beldurrarekin erabaki bat hartzeko. Es muy importante lo que celebramos hoy, porque hoy pasáis a ser miembros activos y vivos de la comunidad cristiana, porque simplemente os atrevéis a ser distintos. Simplemente porque queréis seguirle a Jesús, porque queréis tener como programa de vida las bienaventuranzas, lo que rezamos en el Guriaritat, lo que es cada una de las parábolas. Horregatik kristau elkarteari gaur espirituak ere ematen digu aukera berri bat, gure fedea berritzeko. Askok jaso genuen sendotza aspaldian,
eta jaso genuelarik baietz eman genion espirituari. Gaur berretsiko dugu gure jangoikoari egiten diogun baietza gazte horiekin. Y termino haciendo una pequeña indicación. Nosotros los cristianos, que somos sacerdotes, profetas y reyes, sabemos que la fe tiene un precio. Es lo que veíamos en la primera lectura, donde Jeremías temblaba de miedo porque al seguir a Yahvé, la gente le criticaba, la gente le amenazaba. Pues hoy vosotros vais a recibir esa fortaleza de no tener miedo cuando os encontráis en esa tesitura. Fuisteis consagrados, como digo, como profetas, sacerdotes y reyes, cuando se os dio el santo crisma en la cabeza. Hoy ese crisma lo vais a llevar en vuestro rostro, en vuestra frente. Y eso es porque se tiene que ver en vosotros el amor, la alegría que da el Espíritu Santo. Horregatik, zenideok, gaurkoan eta gaurtik aurrera, oraindikan gehiago izango zarete, jangoikoaren, maitasunaren eta pozaren testigua. Munduan, zuen adiskideek, hemen ez daudenek, badaukate eskubidea zuengan maitasun berezi bat sumatzeko. Zuek behar duzue Kristorekin eta Kristo bezala bizi. Horixe da ospatzen duguna. Pues vamos a ponernos en una actitud de oración, de súplica al Señor. Que el Espíritu Santo transforme radicalmente a estos jóvenes y a cada uno de los que hoy estamos aquí. El miedo es totalmente incompatible con la libertad de los hijos, de las hijas de Dios. Y la libertad se expresa hablando. La libertad se expresa diciendo ante toda la asamblea que realmente queremos confirmarnos. Ahora pues os pido, eskatzen dizuet, gazteoi, sendotza hartu behar duzuen hoi, los que vais a ser confirmados, os pido que os pongáis de pie. Jainkoaren doaia den Espiritu Santua hartu aurretik, zuen gurasoek eta aita amabitxiek elizkar guztiekin batean, zuen bataiokoan egin zuten elizkaren fede aitormena egin behar duzue. Nire aurrean eta hemen bildurik daude eta zuen konpromisoaren testigu diren fededunen aurrean. Hargatik, esaten dizuet. Bekatuzko jokabideak dira, norbereko ikeria, mendekua, gezurra, arinkeria, materialismoa, zuzengabekeria, maitasunik eza. Prest al zaudete, pertsonarik izatasunak entzen dioten bekatuzko jokabide guztien aurka borroka egiteko, prest al zaudete? Prest zaudete, ez da? Ez dut entzun. Bai, prest, holaxe. Berriz ere galdetzen dizuet bigarrenik. Prest al zaudete gaitz egin dizuenari barkatzeko, begionez ikusten ez zaituztena maitatzeko, beharrean dagoenari, zuen laguna ezpada ere, laguntzeko eta guztientzat elkartasun giro hobea izan dezagun mundu hau eraberritzen lan egiteko, prest al zaudete? Horregatik, zuen fedeaz galdetzen dizuet. Sinisten alduztue jainkoai eta alduzkiduna zeru lurrera egitea. Sinisten alduztue haren seme bakar, Jesucristo gure jauna, Maria Virginiagatik jaioa, oinazketan hila eta obiratua, hilen artetik piztua eta ikaren eskuinaldean jarririk dagoena. Eta sinisten alduzue, Espiritu Santua, jauna eta bizi emailea, jainkoan Pentekoste egunean apostoluei eman zien bezala, gaur sendotzako sakramentuaren bidez, zuei era berezian emango dizuena. Azkenik, sinisten alduzue Eliza Santu eta Katolikoa, santuen elkartasuna, bekatuen barkamena, hilen piztuera eta betiko bizia. Eta orain, beraz, galdetzen dizuet, ea prest zaudeten horrela egiteko. Eta Jesusen espiritua lagun, prest al zaudete bizitzako gora behera guztietan zuen uste ona beti jainkoan jartzeko.
Hauxe da, Elizak eskatzen duena eta sinisten duena. Ahora pues, os pido a todos que os pongáis de pie porque comienza el rito de la confirmación. Oremos, hermanos, a Dios Padre bueno y pidámosle que derrame su Espíritu Santo sobre estos y estas jóvenes que renacieron ya a la vida eterna en el bautismo. Eska dezagun eman diezaiela jaunak Espiritu Santua, eta sendotu ditzala bere doain ugariez, bete ditzala hauen bihotzak Espiritu indarrez, eta egin ditzala Jesukristoren antzeko. Jainko alguztiduna, Jesukristo gure jaunaren aita, urez eta Espiritu Santuaz biziberritu dituzu zeure zerbitzari hauek, eta bekatuak barkatu dizkiezu. Entzun jauna gure otoitza, eta bidalezazu hauen gainera Espiritu Santu laguntzailea. Emaiezu jakinduri eta adimen espiritua, kontseilu eta sendotasun espiritua, ezaguera eta otoitz espiritua, eta bete itzazu jaunarenganako begirune espirituaz, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen.
Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Egin dezagun otoitz. Entzun jauna zure zerbitzarion eskariak, eta onartu gure erospenaren oroigarri egiten dugun opari hau. Egizu misterio honetan, zure semeak lortu digun Espiritu Santuak, egin gaitzala Kristoren antzekoago eta haren aitorle zintzoago. Errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin. Ontasun guztiaren sorburu eta iturrizaren aita guztiz santua. Zuk, bataioan, bizi berria ematen diezu fededunei, eta gainera zure semearen bazko misterioaren parte izatea. Zuk sendotu egiten dituzu espirituaren ezaugarriaz, esku ezartzearen eta krismaz egindako oliaduraren bidez. Horrela Espiritu Santuaz gantzututa eta salbamenaren berri ona hons egitera bidali zenuen Kristoren antzera bizi berriturik. Zeure mahaikide egiten dituzu Eukaristi otorduan eta fedearen testigu, Elizan eta munduan. Horregatik gu, jai giroko batzar honetan bildurik, Pentekoste berri baten egintza harrigarriak ospatzeko, aingeru eta santuekin batean, zure aintzaren goratzarrea abesten dugu. Egitzazu bada santu, ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren, gorputz eta odol egin daitezke guretzat. Berak saltu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren
askorentzat eta askorentzat, bekatuak barkatzeko, isuriko dena, egizue hau nire oroigarri. Biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure izan. Eramazu maitasun zora, Francisco Goita Santuarekin, Francisco Gozegarekin, eta liz izan guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, gaur sendotza hartu duten. Andrea, Market, Ester, Oian, Aroa, Ibai, Ilar, Naia, Ángel, Peño, Katxarin, Miriam, Kepa, Kiara, Andi Xavier, Alain, Lorea, Irene, Egoi, Ibai, Lukas eta Garai. Gure senide hauek ere, bataioan bizi berrira jaio ziren eta orain Espiritu Santuaren ezaugarriaz markatu dituzu. Gorde ezazu hauetan zure maitasunaren doaia. Era berean izango jauna bizteko itxaropenean joan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Harritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztiok betiko bizia iritsi dezagun. Jainkoaren Ama Maria Virginia Oatsuarekin. Haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gorez ditzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, oste eta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Beldur gabe abes dezagun. Zeruak bezala
bekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y nos dices ahora a nosotros, no tengáis miedo, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jaunaren bakea beti zuekin. Baina elkarri bakea. Beldurrik, neu naiz. Hona hemen jangoikoaren bildotxa munduko bekatuak entzen duena. Zoriontsuak jaunaren mahaira dituak. Jaunari
babes etortzen arte duzuen guztioi eta familia guztiei. Aurrera xeagoa gara gure baten afaritxo bat horikako dugu, eta nahi badu baita ere beste iraire bat edo. Eta ohar bakarrak, yo solo aviso, ahora después, las familias de los que han celebrado la confirmación han preparado un pequeño lunch. Entonces, a la salida estáis todos invitados a quedaros, tomar algo y poder estar charlando lo que sea. Egin dezagun ondorik. Jainko jauna, Espiritu Santuaz, igurtzi eta zure semearen sakramentuaz indar berritu dituzunok, bedeinka itzazu gerora ere, etsai guztiak garaiturik, beren santutasunaz zure eliza poztu dezaten, baita zabaldu eta indartu ere munduan. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amén. Hemos pedido esto, que a través de su amor, su testimonio, este grupo de jóvenes todavía fortalezca y embellezca más la comunidad de los cristianos en el mundo. Y así como los jóvenes han tenido que decir personalmente a Dios, amén, a la hora de recibir el sacramento, os invito a que en esta bendición final, solemne, con nuestro amén, terminemos de pedirle al Señor. Bendiciones para ellos y para todos. Horrela eginen dugu. Bihotzez, amén, bakoitzari erantzun. Jauna, zuekin. Bedeinka zaitzatela jainko aita alguzkidunak, urez eta Espiritu Santuaz bizi berriturik, bere seme alaba egin zaituzte, zaindu zaitzatela leial bere maitasunean. Amen. Bedeinka zaitzatela jainkoaren seme bakarra, egiaren espiritua elizan egongo zela agindu zigun, bere indarrez sendotu zaitzatela eta egiazko fedea aitortzen lagundu. Amén. El Espíritu Santo que encendió en el corazón de los discípulos el fuego del amor, os bendiga y congregándoos en la unidad, os conduzca a los gozos del reino eterno. Amén. Bedeinka zaitzatela jangoiko guzti alduna, aitak eta